Bravo Projiću. Milimetar lijevo, milimetar desno. Idemo ih vidi sa svih strana. Sad! Dobra ekipa i dobro osjećaš. Spremamo se za izlet i baš me zanima kako će izgledat. Baš me zanima kako će izgledat taj izlet jer smo bez bespućima interneta našli da traje 3 sata, sat vremena, 20 minuta, da ima bus, nema bus, ulaznice, nema ulaznice. Svašta smo se nagledali i odlučili smo se ipak ići s djecom, iako ćete na internetu naći da nije child friendly. Pa idemo vidjeti je li Vezuvio child friendly, koliko se šeta, da vidimo će li od vas to ponoviti. Ajmo Mount, come to mama. Blago gostima koji su s nama u hotelu. Mi crni, mala plava, brate. Draga mi se, ne znam. Aka je slatka. Sidi samo s njom ili će stići na mene. Vidi čura. 200 eura. Aha, za sve nas. Hoće se spasiti. Znači upisujemo svaki transfer koji radimo i onda vidimo koliko šta kome dužan platija. Umjesto grupne blagajne imamo grupnu aplikaciju. Koliko grupa čak i nismo puno potrošili? Ništa nismo potrošili. 1000 eura. A ima nas 14. Da. A to podijeli smo. Super je aplikacija, besplatna je. Ko ti je rekao za tu aplikaciju? Rekao mi je gospodin iz Segeta, Projić. Molimo krenite se. Moramo pljesak spontani za Projića. Bravo Projiću. Samo milimetar lijevo, milimetar desno. Tu su. Možeš. Karabinjeri vode svaki autobus gori doli da se lakše prolazi, top mi je ovo. Ovo je ulaz ovdje. To je lave kamen, ne? Je, čekamo ekipu, išli se po piški svi i onda idemo gore. Reci šta ne postoji? WC ne postoje, ali htjela sam reći da imate WC samo tamo gdje se kao prodaju ove nekakve pizdarije i gluposti. Ti WC su doslovno usranišni, znači da su doslovno pokakani, a unutar nacionalnog parka ima jedan jedini WC i taj WC ne radi. Evo, i to je još dodatno njihovo. No, stava dicendo che in tutto il parco nazionale non ci sono animali, quindi se ci sono bambini o A tek sam sad shvatila da su dva. Mi umiremo sad mi smo umrle, mi smo se pripremili za listu. A Dijana? Stvarno dimi. Jesmo uzeli gvido? Gdje? Ravno. Wow. Da. Idemo ih vidjeti sa svih strana, amo, već smo krenuli. A evo, tu ćeš još malo pašetati. Idemo napraviti džir po vrhu i onda se moramo vratiti. Vjetrovito je, ali nije hladno kao što su svi govorili. WC-a nema, signalava nema. I ono što je najvažnije i što nas je svih zanimalo, stvarno vam je samo 20 minuta do vrha, još recimo 10 minuta do zadnjeg pointa, tako da uru vremena ste gore dole. Možete ga slikat iz svih kuteva stićete. Mi smo stigli
s dicom, pola šetanja, pola nošenja, uglavnom bilo je to. Čekam te! Službeno smo ga vidjeli sa svih checkpointova koji nisu planinarski nego turistički. I kako vam je bilo? Uzeli smo kamenja, što smo još radili, bacali smo kamenčiće u vulkan. Jesi gladan? Znači, autobus koji dolazi iz Napulja dovede vas direktno do Pompeji Tickets. Znači, tu možete kupiti karte, tu možete pričekati redovnu liniju pa ide Pompeji vezu autobusom. Ta redovna linija vam je 10 eura povratna karta po osobi. Ulaznica za Pompeje je 18 eura po osobi odrasloj. I ulaznica za vezu je 11 eura po odrasloj osobi. Zašto mi nismo išli tako iako smo sve to znali? Je zato što smo se odlučili 2 dana prije da idemo kupiti te karte od 11 eura i njih više nije bilo. I onda kad vam se dogodi da vam nema tih karata, idete preko agencije. Mi smo na kraju platili 9 eura više jer se nismo sitili kupiti na vrijeme te naše ulaznice. 2, 3, pišina! 1, 2, 3, pišina! Da sad ne zaboravim snimka jučer, znači direktno smo se iz transfera zaletili Presuđu Kupaće. Slika je bila žurba doći do bazena jer zovu popodne opet neku promjenu vremena. Sad kad vidim njih, shvaćam da sam od brzine zaboravila šugamane. 3, 4, sad! Ribice male! Pa će vam dosaditi ikad. Dica cvokoću i uživaju. Mislim, ko ne bi. Stvarno je... Ima nekih svojih mana mjesto, ali u principu kad se dobra ekipa i dobro osjećaš, stvarno nismo mogli bolje pogoditi nego Vivi Natura. Idemo Juriću. Idemo večerat. Rojić ima plan gdje idemo. Naš restoran. To znaš što sam? Tamo si. Idemo večerat u Pompeji, to je to. Josip nažalost ostaje na njeli bolesna, pa ga javljaju mu se s prozora. Ulala, u gradu je teška žiža, neki festival izgleda, da? A možda uopće nije festival, možda je samo takav grad. Neki je svetac. Večera, broj 3, 4. Nedovoljno, trebalo će biti. Šta ćemo jesti? Oliver, šta ćeš? To. Ja ću ovo. Mama će parmigiano, a Oliver će njoke. Koji je ogroman red. Kad ti dođe teta moraš onda račun. Ovako, vidiš kao što ova drži. Moram zabilježiti da sam došla na red prije Elene Petive Talijanke. Da vidimo šta tu ima. Sad čekaj, prvo ćemo ove pa ćemo onda da vidimo. Au, šta smo to naručili? Večeru smo pojeli, desert smo riješili i sad čekamo transfer da nas baci nazad do našega resorta. I s ovim ću ja završiti dan, a za sutra se još uvijek nismo dogovorili gdje idemo, tako neka ostane misterija vama kao i nama, pa gdje god nas našli tu ćete nas naći. Ćao!